Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje sekuthela zona indaba ifika ngaso isikhathi umfana lapha ke Godole ke uGomgodole ke useveze ke elinye lamasela ke kuona lapha ke umkhonto ke wesizwe ke mbukeli sokhumbula ukuthi ke uGodole ke ungomunye ke wabahamba phambili lapha ke kuyona ke iMK mbukeli ke nayo ke futhi ke evutha ke amalangabi ngokuxosha ke amasela ke akhona lapha ke kuphakathi ke kuyona ke iMK uGodole ke useveze ke elinye lamasela kuyona le video mbukeli engizothi ke ngikushiye nayo ke ngaphandle ke ukuthi ke ngumoshele ke isikhathi sakho ke mbukeli ke ake ngunike yena lapha ke uGomgodole ke mbukeli ke eveza elinye lamasela bese uya lapha ke ezwe comment section sizo uvu lakho ukuthi ngabe uyahambelana nalesi simo noma ke lesenzo ke esenziwa iyona lapha ke iMK ke mbukeli ke umkhonto wesizwe siyabonga. Sanibonani wengane zakwethu uGodole okaNkomgodole umfana kanti udaba niyalwazi makhomanda macomrade ngicela nisondele nonke eduzane la sondele kancane nje ninginikeze imizuzwana embalo nibukele la lo kuthiwa uMcDonald Mathabe isangoma mbumbulu lesidudlu Mercedes lo lenqwaba le lo muntu lona lalelani ngimchazele lo muntu ukhohlakele kakhulu lo muntu ke la emkhontweni mina ngimazi nje ehambela ngeveni lakhe eliyisuzu edala la kade behamba befuna khona ama donation benoGoba Jeff baqede beyidle leyo mali leyo emkhontweni kuma wenza ubuqili nobuqhophololo nobuqhensema uzokhishwa lemkhontweni lo muntu uyazazi indaba ayikhishelwa la kumkhonto wesizwe ubolile lo muntu ufikela kumkhonto wesizwe enuka inyawo ephatha kuyisagidlana ngithi uyinyanga mbumbulu noma uyisangoma mbumbulu yena lo muntu lo lalela ngimchazele akuyena oqala akuyena okugcina basazoba khona abantu bakhishiwe ukuthi bezokhuluma ngomkhonto wesizwe kabi angikho lapho ngikulo sidudlu Mercedes la ngikhona ngendlela nje izinto azenza ngayo niyakhumbula ama signature ayifuneka ko Free State ukuze umkhonto uqualify ukuthi ungene as a political party lo muntu lo into ayenza wawathatha ama signature wawafaka emgqonyeni ngoba efuna nje ukuthi umkhonto ungakwazi ukuthi uqualify ntoni loyo wasiza ukuthi wabamba ama signature yona lembukumbuku le isiwathathile yawafaka emgqonyeni ayinangezi ukuthi ngithini ama signature lawa asuke efunwa uIEC ecapture ke lama signature lawo yena lo lembukumbuku le yaqasha intombi zayo yaqasha omzala bayo yaqasha odadewabo yaqasha ihloko zabo kucapture akaze uthande lo muntu umkhonto nginitshela soze futhi awukhuluma kahle fanele nikulindele lokho uDodo westaff lo muntu lo nginitshele mina yiloko nje ade ngizonitshela khona into eyayibenza ukuthi bebe nje yilokudla ama donation manje samehlula isikhundla into ayizele emkhontweni wayezofuna isikhundla kuphela wayethunya ukuthi azobulala umkhonto njengoba ilahla ama signature vele wayesevele ethunyiwe njengoba ekhuluma kabi ngomkhonto uzama ukuyicabela indawo kulamaqembu amanye lalela ngimchazele ama comrade noma kungaqhamuka umuntu umuntu ezokhuluma la kulama TV lawo lalelana anovala la indlebe basazoqhamuka abantu abanjengalo akuyena oqala kuyena okugcina lo lembukumbuku le Student Mercedes lalelana hlalani phansi relaxani dedelani igazi uyakwazi axoshele emkhontweni nembona uthulwa kanjani uyakwazi axoshele emkhontweni lembukumbuku le ilokho nje ade ngizonitshela khona lesangoma mbumbulu bengingathandi kulokhu ngikhuluma ngayo lembukumbuku kodwa manje ngiyabona ukuthi hayi ake ngithi kunihlephulela nje ukuthi kwenzakalani akaza uthanda umkhonto lo muntu lo Dodo westaff Dodo wenyanga mbumbulu ngabusangoma engabe yini badla imali benoGoba Jeff manje sekufanele silokhu sikhuluma besingathanda ukukhuluma kanje kodwa manje ngiyambona ngathi uyaphapha too much uyabila hey mawungathi uyambuka hayi awuthi ngivale la hey ngizokugila mbukumbuku uyazwa kulungile ngani zakwethu hlalani phansi siwumkhonto alikho ikhaya lingenankinga kusazoxazululeka yonke into asindawo la emkhontweni sihlezi sizinzile ningaba kwethu niyalwazi udaba mbukumbuku